Hello dear friends, we are happy to be with you at this moment. Today I want to share with you 5 important things to do to know English shortly. Muraho neza nshuti zacu, twishimiye kubana namwe none. Uyu munsi tugiye kureba ibintu 5 by'ingenzi wakora ukamenya Icyongereza vuba. Let's get started. Reka dutangire. First is reading. Gusoma. You should set a plan of having something read every day in English as a simple story, web content, etc. Ni ngombwa kugira ikintu usoma kiri mu Cyongereza buri munsi, nk'inkuru yoroshye, byandikwa kuri murandasi n'ibindi. Second is writing. Kwandika. Take summary of what remained in your mind after reading, then start to use memorized vocabularies to compose your simple story, daily plan and so. Urisha make ku byo wumvise uri gusoma, hanyuma ukoresha amagambo mashya wungutse, ukora agakuru gato, gahunda y'umunsi n'ibindi byinshi. Third is confidence. Cyizere. Feel English environment. Be confident that you can speak or use languages natural. That mock yourself and keep positive attitudes. Continue even if you can be slow. You will win. Yumvemo gukoresha Icyongereza, bako nawe wavuga Icyongereza nk'akavukire. Irinde kwigaya, ahubwo witekerezaho neza, gukomeza niyo byaba bigenda gahoro uzabigeraho. Fourth is listening. Kumva. Take time to listen to English contents, including online English lessons, interviews, conversations, songs, or movies for testing pronunciation and speaking vocabularies. Fata umwanya utega amatwi ibintu bitandukanye biri mu Cyongereza, nk'amasomo yo kuri murandasi, ibiganiro, indirimbo cyangwa amafilimi, no kwiga imivugirwe y'ururimi. Last is speaking. Number 5. Kuvuga. Start speaking right now. There is no time to start speaking then now. Only start with your little vocabularies. Try to build a simple sentence. Talk to your friends. Record your voice using a phone, etc. After some time, you find you have started speaking in a way you could not imagine. Tangira kuvuga none. Nta gihe nyacyo cyo kuvuga kitari none. Ushobora gutangirira ku magambo make ufite, ugerageza gukora interuro zoroshye, kugana n'inshuti zawe, recording ijwi ryawe kuri telefone n'ibindi. Nyuma y'igihe runaka usanga hari impinduka wakoze ku Icyongereza mu buryo utakekaga. Thanks guys for being with wonderful English. We love you so much. Subscribe on our channel, like and share this video. Comment for what you have learned from this video. Meet you soon on the next video. Love you so again. Mwakoze cyane kubana na Wonderful English. Turabakunda cyane. Kore subscribe kuri channel kugira ngo dukomeze kubana mu sharing cyangwa se mu bisangiza bagenzi banyu bashaka kwiga Icyongereza, hanyuma munakiraho comment byo mwigiye muri no video. Duhure vuba ku yindi video y'ubutaha.